Ni muthi uria ukiire uringi urongoreirio marakara ma mbeu njithi ya Gen Z kuri itanya ria umuthi riuma kuingira kiharo-ini kinene kia ndege kia JKIA kuma rucini kiharo giki gia ikara rungu rwa ugitiri munene ha maabitha borithi makinyitanira na maabitha mbiraru kugiririria ugwati o wothe. Ona meigirire kiharo-ini giki yagia na uritu kuri ona aria magukaga gutunga andu ao magiririo kuingira makibatara kumeterera nja ya ihingo ciakuo kuri uria ugwitikagirio kuingira aria mundu uria uma na tigiti wa thabari ya umuthi. Kuna mpendwa wetu alikuwa anasafiri, so ilikuwa napata kuja alikuwa anasafiri kufika huko, so ikawa tumeambiwa ya kwamba tuwezi ingia mpaka tumsubiri afike wakati mwingine, hiyo baadaye ndio tutaingia. Kwa ametoka US aka drop in Dubai na tukufika kwa airport tumeambiwa tuwezi ingia, so inabidi turudi tumngojee mahali. Wale security tunajaribu kuambia mnaenda wapi, tukaambia tumerelax, tumekaa mtu kutembea tuone venye hali iko, and as much as it is we are just trying to fix it. Mathaini mathainya arurugani mambiriria gwikirira ritana ria uria gwikinyia nginyagia kiharo-ini giki kuria ndugamano igire iguru makiria barabara-ini ya Utalii. Muingi wa matura maria marigiceirie makiria itura ria Pipeline meyumiria kung'ethanira na maabitha borithi aya kuria uhingire barabara ino na mahiga hao kuyo githarara kwa makiria ya mathaa matandatu. Haha wira munene wa maabitha borithi uma kugiririria rurungani yothe gukira migiko-ini na kwerekera riingiriro-ini yothe ria kiharo kia JKIA. Kaingi maabitha ugitiri magicungiririo kuhuthira riera ria kuruta maithori na mai ma kuraraka mwiri. Ta mutugo mirurungano-ini ica ikuhi ngari ici itari na namba ciahuthika kurehe maabitha borithi aria matauma na uniform na aria mahuthikire kuingira cocoro-ini itiganite niguo kuruturura rurungani. Thutha wa kung'ethanira na rurungania ya kwa ihinda muthia maabitha mbiraru macungiririo gwikinyia barabara-ini no onao magiteithiriria makiria hari kuhingura barabara-ini na gwicokereria ukui ta mutugo. Mururungano wa umuthi ukagiritanio na ndeto ira kuruhania thirikari na itenya ria kwenda kwendia kiharo giki kuri kambuni imwe ya kuma bururi wa India, undu ria minister munene Musalia Mudavadi arareganire naguo muthenya wa ira mbere ya kamiti ya bunge ya bajeti. Jomo Kenyatta Airport is not on sale. This is a public asset. It is a strategic asset, and if it was going to be sold, you can only do it after a full public process that parliament endorses. Thutha wa mirurungano ya muthenya mugima maabitha borithi na mbiraru ni mahotire kugiririria rurungani gukorwo makiingira kiharo-ini kia ndege kia JKIA. Mirurungano nikioneka kwaga gukinya muthia ica ikuhi. Arunia Kameme TV kuma barabara ya Utalii kaunti ya Nairobi. Ndeto rakwa ni Bataru wa Mwangi.